kwarta na uray bakit ako ribet-bet agpay sutay kun kunada uray bakit no masulay agluwa nukut kuder ay kumayet-ket da ay wen kut-kudem kumagat kut-kudem nagatel ari ka pem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdakken ay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba indem kutun tital-talo kay kayat kulangin tay baklangin tay babae abunga ngera tatay bakla pasak mula magulimeg da gentay babae abunga ngera sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruban ay wen kut-kudem kumagat kut-kudem nagatel ari ka pem magtimbo-timbokel kita kutun nakadakdakken tay kagat na alumabaga na kagat-gatel lakas laaba indem kutun tital-talo kaya kulangin tay baklangin tay babae nga bungangera tatay bakla pasak mula magulimeg da ngentay babae abungangera sigurado pa'y nga skandalosa anang sabna mangigtikan ruban indem kutun ital-talo Panagjay sentro, nagluganak ichip apang pasahero, naipatangak man ijay sango, nakadinak driver agwapo. May ayo akman itiin balikas na kalang-langak kano ni Jolina. Pumanti nagpaiduma talag kamalianak nga artista magustwak man
Nakapatangak di driver as sweet lover, panagchansing nakit nadawel, di naklan ni respetuan akas passenger, cross ko pa'y ngarot tanatae. Maguswak man daytoy agrante, uray mga ngartsok, pintas ko't inadiawen, dila tiyat nuwagi kambyo, tama sakit na dito'y tumengko. Anyan din nga ilet ka, dito'y kainak nagluganan,
dinti ayan mo, kailikot para't arakot mo, sapay kumata malagip mo, ti agturong lugar nga ayan ko. Biyag ko anyan nga ili ko, gapot ka unday panawen ti kaawan mo, sapay kumata naraksak to ti buangayan ka, nudungteng ti tiyempo. Hello, mahal, kumusta ka? Nabayag laydin, adita nagkita. Sapay kumaayat ko tagsublikan, tapno pabarwenta, di ayat anak kelkay. Hello mahal, sa dinti ayan mo, kailikot para't arakot mo, sapay kuma